CZS cable sung kwate chibai ule Noel vanarwat pui kani a chanchin thar langsa zo de ngai thang scholarship DC in bill ko thile thingdol RD block chalai te tan SIRD and PR skill development training a hong scholarship SP po vanal fakaral te chuan kon pui chudur tlang aizo road siam chungchanga li thei chet vel dan tu thupek a chhuwa Viring the police OC H bel choi moya Viring the atanga son chua ani dan chungchanga Viring the chalai pol social reconstruction and enlightenment Viring the chuan an lung oilo thuan soi Central YMN Noya Rui Hau Do Pol Central Anti-Drug Squad 10 An Hun Chungin Rui Hau Te Chang Chang Pai Thoya Mi Zanga Pani An Man Chanchin Kim Chang Zo Kin Ngai Thang Scholarship DC in Bill Khothile Thingdol RD Block Chalai Titan SIRD and PR Skill Development Training a hong Win Zomha Khan MG Hall Extension Training Center SIRD and PR Scholarship Bill Khothile Thingdol RD Block Noya Chalai Tin Azon na Tlak Thiam Thiran Nei Thainan SIRD and PR Scholarship UDNPA Divisional Forest Office le DC Office Trang Kopin Nithum o Skill Development Training and Buat Saya Pujon LT Sanga Deputy Commissioner Chuan Training Hon na Hun Mangin Puzat R Chafala Principal ETC SIRD and PR in Hunakai Shuaya P Margaret Laram Chani DFO Kuming Tanzwala Diprole Puedi Zonun Kima UIS UDNPA Ten He Hun Hi Antel Puyani DC Pujon LT Sanga Chuan Tun Lai Khovela Idi Siak na Kong Shang Shanga Mizol Mi Pa Ti Ayin Mei Chia Te Chu Mashwai tu an ni chau zel na chuan mei chia ti din mun choi sa na konga mason na na satak a zia alan tu thu soin heti iranian mizo mi pa te chu mei chia te kai shwai tu ni tura chanlak a chu thu a soi pujon LT sang a chuan tun ma angin ni pa tho tur bik le mei cha tho tur bik kan khia chung chuan in do del na kong zo har tu thu soin khia bik om lavin kong engkima ni pa chuan Thoshe nei lavin mashwai tu ni an tum poi mo thu a soi bok ani ram leilung hausak na hum hal chumitin mo phurna ni thu le ram kang tur vente poi khat man plastic man lo chu ram leilung hum hal na kong poi mo ta kani thu DC chuan soin namta na natna chi bai om HIVH darzel tur do tu ni tum tur ni cheu turin ni tum cheu turin tal khon te acha India ram chu khovela machine tam na ber ramani angin ramti mason nan chalai an poimo masak thu DC chuan tar langin thortlak tura thiam thil an nei atul thu soya bil khathir la thingul RD block chalai te chuan skill development training kal tlang hian ezon na tlak thiam thil an char pha nge ya be sei thu a soi pu edi zonin kima UIS UDNPA chuan faina konga scholarship district ti masona chu zia le fai tur chuan bol tho siam tlema poimo zia soya Bungruwa man to lo te chu bolruwa pai mai lavin thil dang tangkai siam na chang shiat achul thu ata lang bok ani nithum o entrepreneur and skill development training for unemployment youth of Bilkhathir and Thingdol RD block special focus on using eco-friendly material a hian mi somnga anin ziak luta sumdon na bulchan na thil poimo te paper atanga thil tangkai siam chhuate embroidery le puan thui te zirtir ani don ani Bil Khothir ku bhwan nei tu tangrual ten dan lawa barma ku wa phur motor pani NL02L3795 le NL01 K7475 an man chung changa dal du omi aizo chal tang li veng chuan judicial magistrate first class scholarship district court a complete helu awangin Thojani Khan court in R thang tamale walal hmuwa ka chu court a in lan tura ashati rangin anin lana voin hian in London le tura ti anni thukan don danin court hian heng motor pahni an man hi pe chuak tura an lo ti awangin boina thui zo ka thlen lo na ni min khan motor hilak chhuwa tir anni heng motor pahni ni lo motor dang an man po hi anei tu teng court thlen an tum awangin lak tir vek lo an tum ni a thudon ani scholarship SP puwanal fakaral te chuan kon pui chudur tlang Aizo Road
siam chung changa li thei chet vel lan tur thu pek achua konpui atanga konpui chudur tlang aizol road kilometer za som mi pakhat atanga kilometer za som ruk pakwa chu BRTF ten siam thatna kilometer za som li pakhat atanga kilometer za som li pathum serkhan khwa an thok mega thazok le chakzoka an tho theina ni min atanga tungkar in rini thleng kong khar le hon hun ruak manna siam ani lir thei hi jing dar kwa atanga chundar song pani le chundar khat atanga tlaidar thum inkara te tlan phalani lawa chundar song pani atanga chundar khat le tlaidar thum atanga atuk jing dar ko inkara te tlan thei ani ang he thu pek zom lo chu motor vehicle act za som sari pasari manga sheman ni anga he thu pek hian tulpik thila police fire department ambulance le magistrate chet vel na huam lawang Vaideng the police OC pu HL joy moya Vaideng te atanga son chua ani dan chung changa Vaideng te chalai pol social reconstruction and enlightenment Vaideng te chuan an lung oilo thuan soi social reconstruction and enlightenment chuan sarkar na thok chu khoi hmuna po son kwal thei an ni thule Vaideng the OC an son tur po an uiviau rualin an pompui thu ero soin an ho tu de na an di langa tun thla chunga afapa school kal laklo exam chung te po hak theilawa DGP in tun thani som palia mo phurna in hlan tura ati ero an shia thiam lo thu an soi Vaideng te khotan te rami chung changa te le nam dang ne na buain a chwa chang te a theito param le mi puite ta na lo tho ve to na te po za zo lawa namdang pakhat police ho tu ina ma du dan te a chhuak rum tura ati lui ta chu an pom ve theilo thu an soi ani midang po son tel lo le kumin thlan pui nei do na sarkar na thok te son kwal huna son mai thei reng an ni laya ama mi mal taka son chwa rum du tu Mizoram police DGP thilti dan hi condemn tak zet ti in an ho tu de na adil na anga nopang exam chungtal Vaideng te anom ti ri tura sarkar chune tu sang te an ngen thu social reconstruction enlightenment chuan an soya Vaideng police OC pu HL joy moya chuan police ti ming chezong emo ramta thil thalo emo ani ti an share lo thu social reconstruction enlightenment chuan soin aizo khopuya po police officer thaber ni na lo dong to tu hetiang taka son chho ani nge theina tura DGP malak dan hi condemn tak zet ani ti in thu chwa an siam ani Central YMA hnuai rui hlo do pol Central Anti-Drug Squad 10 an hun chungin rui hlo chi sang kai hnoya mi zanga pahni an man nimin tlai khan Central YMA hnuai rui hlo do pol third batch le Central YMA culture troop member lomlu na nei ani a lalma chuana vice president ina kai shuaya lomlu na le fuina hun hi president Arlan hetan manga Central Anti-Drug Squad le troop member te YMA IO an ni anga chanem ngai takaram le namta na thok tu le in pe nga thar nei zel turin a cha a puro nei thanga financial secretary in lom thu asoi ani report alandanin second batch and interim batch hun chungin heroin hong zaruk somthum pathum khudam doi bur somnga paruk AP muam zakwa som pakwa an mana heroin an man te hi twal chunga shalna red in cheng nuai zathum somret pasari sing thum sang kwa le zaruk man hu ani hengan thilman kai hnoya hian mishing zanga pahni maran ni a police le excise a somthum pasari pek an ni a homa som pariat da an ni a counseling pek zathum somsari pali an ni mishing man te hi aizo veng sang somsari le aizo pon som pali atangin an man a mishing man za zela somkwa panga vel chu nu emo pa emo nei to lo an ni mishing man za somli vel chu HIV positive a chen chu ART lalai mek te an ni a mishing an mana hian sarkar na thok forensic department police PWD ZMC atangin mi panga an tel boka khesiam saktura thunei tu te hne na pek department how tu te hne na hlan le counseling kaltir te an ni Central Anti-Drug Squad second batch te hi December ni somthum pakhat sang ni somni pani thleng tur kha an ni a hun laklo lai an keng tlang ani second batch a hian convener pu Fabian lalfak omani in third batch a hian convener a Professor Malsom Liana assistant secretary ani
February ni som pathum sang ni som ni pathuma tourism department noya na tho tuna tho mek chu amuna kalin ZPM in an enfia ZPM party ten vo in khan thu thar la khom tu te ma tourism department noya na tho an ending na soifia na aneya he na ata na estimate noi zanga somruk ania sumhi Ministry of Donor atanga mu ani he na mutu hi DJ consultancy service Peter Street Sikul Puiko ania restricted tender manga na hi pek ani he na hi July ni som thum sang ni som ni sang ni som ni atanga tho chanania Thasom pariat chung December sang ni som ni pakhat ral ma a tho zo turti na ani hun tiam chungin an zo theilo awangin extension an dila Thasom pathum chung pek balin January sang ni som ni pathuma tho zo tura ti ania ma se kumin January a po an zo theile lawa RTI atanga alandan chuan nikum December ni sari sang ni som ni pani khan za somret pasari zo to anga soyania poisa pek chwa to zat po noi zathum somnga paruk point pali pariat panga ani anti he na hi works component som patnia chenania sanction amount le na thote a in mil lo hle an ngaya na chen khat chu ataka ko mu tur an nei lawanti an tha thoto nia soile department in suman pek chwa hi in phulo hle an ngaya he na hi DJ consultancy service minga mu nima se amuna kala anzo chuan thok tu te level tu hi NECS noya thokvek anni antibok na thona hmuna an kalaya na an lo tho mek architecture and structure drawing board NECS siamani a he na hi a inziak dana chuan DJ consultancy service ming nema se ataka chuan minister for pa consultancy firm NECS thonge ani ti alang chiang hle an dibok Sport Minister Department chan hnuaya na sang te po hi du sak taka restricted tender mga pek vek ni in heng na thok tu sang consultancy firm te hi akor mai ni in a phena hia minister hi abirunge ya an ngai ani hetiang mai mai na tho an chin awangin PMJVK hnuaya na ngot po veibel cheza pasari z utilization certificate an pek thailo awangin sumlo ka le zel tur po central sarkarin min block ta vek ni in ani antia heng har sana an to meka mo phur tu lian tak chu tourism minister for Pahminga farm NECS hi ani thu an soi minister pura bado moi roite hian assembly house a ngei NECS hi afa pata ni thu soi to a district council and minority affairs changtu minister nena ani lai chin dan po tlang shiat ani a kumsang ni sompanga MNF party hian khati laya minister pul thanzara chu achung te company HP Flour Mills in Social Welfare Department noya nan mu awangin conflict of interest apu in FIR hial an thelut ania ZPM party choi minister pura badro moiro ite chu in soifia turle a in soifia theilo ani chuan moral responsibility la a bangam turin an phut ani MPYCC thu chwa chuan Chief Minister Puzoram Thangan tun hnaya press conference nei na Sarkar na thok te hlo pek hun chungchang te khin thuwa soi chuan Sarkar na thok te beidong hle mayanti When MPYCC thu chho in an talan danin Sarkar na thok tam ber te hian an thlabi hlo hi thlathar tira la kan du veka thlakiba man choi ngai sang le lon la te tan tlai taka hlo la kan hi hiang kong sang in har satna an tok chin ti an soi ahun taka hlo lak an du to laya finance minister berin ni khata lak le ni sompanga alak alate khin chuan Sarkar na thok te atilungaya sum enkol thiam lo finance minister Mizoram in kan nei hi MPYCC chuan poi kan ti hle ani anti Sarkar na thok pension te po in an pension chwa pui sum an khol vaibel cheter an la theilawa Congress Sarkar laya GP fund an mamo ang zela withdraw chin ang te chu tun MNF Sarkara chuan vanara angalo ni ta te hi Sarkar na thok te ngai poi mo lo na lian tak ni in an ngai thuan soya finance and kol thiam le ton shat nga pulai so na chu tun din muna Mizoram sum le pai tla chemek siam thatura an mamo lian berani ti MPYCC chuan mi puiten he na an puang thar le a alakarin na ngat tu le lo thlop la turin zawra mi puite kan som chu ani ti in an thu chua hian an tar lang ani khati zong kha chan chin tharani e